Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma, ula keno ba Chancellor ka School ba University of Science and Technology Meghalaya, ula shim da ka OBC certificate ka Bathok, bat ya kani ka certificate la kantat da ka DC ka Karimganj. Habekran bat kilat patay kubor menta ka sngi ka arpu prata rik nailar hajar pasaw, ha office trikam jong ula ong bahatu ubriu ubadan ya ka sernot OBC ka Bathok, unla banlong unong hikai, Himanta ula ong ru hadian ka jing ujor jong kibriu persya ya bat ru hadian bu DC jong ka Karimganj ula sngap lut ya ka jingmut jong ki wei ula kantat no ya ka sernot jong uni chancellor ula ong ru ba ka jing yo da ka sernot ka Bathok ka ben ya ka linti ka babut ka ba dei ba ki kamrunar ula ong ru ka ba sngulingo ka long bawat ya ki breu ki ba yo ya ka sernot OBC bat ki ba kam ya la die kum ki nong hikai ba shirkhei makiru ki don ya ka sernot ka Bathok la ben rap Himanta Himanta ula ong ru ba DC jong ka Karimganj ula kantat ya ka sernot OBC Henry uklam ujor pat ya ke ejahar persya ya uni ubriu na markat kum karukom deban ujor da ke ejahar ya unu ubabat da ke sernot ke Bathok bat ula kentu ya UDC ke Karimganj ba ujor da ke ejahar persya ya uni chancellor Himanta ula ong ba kibriu ki bahyar thma ya ki hyar thma penban ya lade bat ki hyar thma ya lakari kham datip bat ki hyar thma ru ya kalawe jong ka Assam shu ula ong ba unsa kentu ya ke Congress ba kamdei ban le kam san perthai halor kani Henry ban yatrilang bat ban ailat bagi brio ki badan lupa kin syong bat im dak basuk namar ka jingya syo ya dat bat ka huri hura kamde ka thong jong ka sarkar laban rapu Himanta ইমান দিন আমি কি কৈ আছিল যে USTM or মালিক শিক্ষাবিদ হয় now a report has come from DC Karimganj যে তেওঁ OBC certificate লৈছিলে falsely and then his certificate was cancelled by DC Karimganj এটা ফলস OBC certificate লোৱা মানুহজন শিক্ষাবিদ হ'ব পাৰে নেকি so মই ডিটেইলছ মই নকওঁ বাট কিৰেন কমিউনিটিৰ মেম্বাৰ হয় বুলি he took a OBC certificate then people instituted complaint against him and then DC Karimganj after hearing everybody cancel the OBC caste certificate issued to that gentleman. Eto loi lobo olop solop mur officer pra nobok mo koi dim gote order to di dibo je ejon ji manuhe niyomote OBC jali certificate luar pisot next line to hobo lagisil criminal case that FIR was not done now we are going to file the FIR কিন্তু এইটো এটা ইন্টারেস্টিং জিবিলাক মানুহে ইমান দিনে সার্টিফিকেট দি আছিল যে ইমান ডাঙৰ শিক্ষাবিদ এডুকেশনালিস্ট এতিয়া উলাইছে যে ওবিসিৰ ফলস সার্টিফিকেট লৈছিল and then his certificate was cancelled by the DC এ ক্যান্সেল কৰিলে কিন্তু FIR খন ফাইল নকৰিলে নিয়মতে ফলস সার্টিফিকেট হলে FIR হ'ব লাগে এতিয়া মই ডিসি কৈছো তে ফাইল এন FIR গটিকে ইমান জিবিলাক মানুহে মোক এটেক কৰি আছে নহয় তেওঁলোকে একচুয়ালি নিজকে নিজে এটেক কৰি আছে গম নোপোৱাকৈ নিজৰ জাতিটোক এটেক কৰি আছে অসমৰ ভৱিষ্যতটোক আক্ৰমণ কৰি আছে ক'ব নোৱাৰাকৈ যেতিয়া পুলিং বুথ ওয়াইজ আপোনালোকে ডেটা পাব কেনেকে ডেমোগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে আচৰিত হৈ যাব 21000 পুলিং বুথৰ 28000 পুলিং বুথৰ 19000ৰ ডেমোগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো এপ্ৰিলত মই দি দিম আৰু মইতো কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক আহ্বান জনাম যে ইট ইজ নট এ পলিটিক্যাল গেম এটো আমি সকলো লগ হৈ যুজিব লাগে অকলে আমি কিমান দূৰ যুজিম everybody should fight unitedly nobody should be disturbed but যোন যত আছে তাত শান্তিত থাকিব দিও কাকো খেদা মাৰা পিতা হেতু আমাৰ লক্ষ্য নহয় যত যোন আছে তাত শান্তিত মানুহখিনি থাকিব দিও